دیسا لهمبری کمپلو و کمپلوگران لباکور وجلات سوریه تاستا هری بلندابو کمپلویا کولدجی ریبر گل کرد ریبر عبدالله اوجلان هاتا دست بکرن دنود و حیشتان دا ایرو حتی نهاجی تی دوام کرن افگاوین کو ین داگر کریه ین بمپیکرنن مافن مروفان كل باكروجات سوري الهرمين داغر كري هرمين كردان بطيبات لنا كرن اف دستريجي وحق خارنا قال كرديكو لحر درته كرن هنا جي بردامي وياكي مجارة يكي ايرو تسعة بيرد من نقاش تكن بنار الماء اوجي كومبلويا ناف دولتي يعني جياب ناف نتوي لدجي ريبر عبدالله اوجرانا ياكو بردوام دكي حتى رجع ايرو بخارا د سالن درج دا دولتات ترک د چارچوبیا و کمپلویا دا دیروکن وکه ورو جیجی جبو کو هر تم ببیرا کردان بخه هل بجارتیه وکه ایرو لیبریا 5 سالان دیسا ده هل بجارتنا روجا کمپلویا ناف دولتی دا یا لدیجی ریبر عبدالله اوجلان د سپیکا داگر کرنا کنو یا سر هرمین کردا هات د سپیکرنج علی دولتات ترک و چتین ویوا سرگانی و گریسپی جوان هرمين كو هاتا داگر كرن بو افا وكاك مجارة لي اما بده بارام بده بشان نقاش شوي بكن ايرو ساعتين بو ياردا د 5 سالان دا لسري قانيه حمي سوجين دجمرو فهي هاتن كرن بمبيكرن دزين طالاني بحزارا انسان هاتن كوش كرن مالو ملكين وان هاتن دزين حتى ني روجا ايرو دو كامبان دانا وكوان وكعفرنيجي لايرو بطيبات يا كومبلو نافنتوي يا دجي مجارة داگر کرنا سال وگرا داگر کریا دولت آسرک سرکانی و گرسپیر ام ساعت بیار دارو نقاش تکن تانه پیششانت خالم کو ام ببیر بخن جاره که دبین سر اکران الگلوا می وگرن گل میوانی خوا یان جی هرن گل میوانی خوا نقاش بکن ام به دست بکن سال وگرا کمپلویا ناونتوی یا 26 انا 26 سال پی خود هله دوا 26 سالان دا همه وک دوزا گل کرد کمپلول دجی هات مشاندن گل کرد به جغرافیا خوا به هبونا خوا به نصنامه خوا دناوا و کمپلویا دا هاتا پرشقاندن لیل هم برویجی هزه که گلکی مجنون جی درکت ام به دست پی بکن نه هجوت ما 1998 به گاوین دست پی که دا به درکتنا ریبر اوجلانجه سوریه و حتانی را دست کرنا ترکیه اوانا دیروکه که دریجه ام نهاد و ساعته دا بیرناخن لی جوان کلیان دا دست پی دکه کمپلو و بورا جی هزین کمپلو گرد که وانا ناوا لفو تفگره کو سیاست حتی و روجه جی 10 سال سر کردان و دوزا کردان دوام دکه درکت 26 سال پی خواهشتن دوا 26 سالا دا تجریدا کو نها دوا سالین داویه داد استا هری بلندایا تجرید درباس کریه هدیتنین کناین کرن سرلیدانین کو قبول نابن پاریزارین کو نکارن خو بگینن موکل خو لوانا گیش وک دوز وک قانون وک ماف لحر دره ممکنه وک ماف بندیتن ل دناوا قانون و دستوری ترکیه دا جبونا ریبر عبدالله اوجلان ناین دیتن ما في هيفيه جهة توان ذاكرين دنافدا يا دنيكو أمي في قالب بكنا بدنودو شاشاندا أنكو دنودو وحيشتاندا ببورن حتى نروجا إيرو بفاكيلينكو دس بيكر في كومبلايرا قال كرجوي دميدا دركتا قادان و اف سلوغان بانكر أم ناهلن ون روجا ما تاري بكن أفا حتى روجا إيرو جدام دكي بحزاران شالاكين كوتينال دارخستن يكو ببيشنكتيا كردان و دوستين كردان تنكرن ين حقوقي ين مافناسي ين جواكي ين سياسي دبلوماسي حتى فيروجل تدام كرن ليل هم برويجي كومبلو بترزكي دنه ي سياسي لشجري دبلوماسي لدجي كردانجي تمشاندن نتنت وك ريبر عبدالله اوجلان ريبر عبدالله اوجلان كسايتك دوزك بخرا دغري بفيرنجي تدام كرن مجارا دنه انكو بيداغري داي امت ساعه خد نقاش بكن اوجي د چارچوبيا شر او انكو ايريشن لدجي سركانيه وغرسبي بون دسان نهجوت مه د 2019 ياندا قيرينا محمد تبالا هركسي دركتنا دايكان جمالان بيسول بخاص وكا كوتشاوال شنغال كرن وكا تشاوا خاصن لكوباني بكنو نتكارين وكا تشاوا روشا عفرني كاتيكي لسريكانيه وغريسبي همان سيناريو خدو براكر لي برخدانا كو هاتا كرنجي بقاسي كو ريل بيشيا في داغر كري بگري تیر نکر چکین گران بالافرین کو بسر عزمانه سرکانی و گرسپی دکتن گل حمیج سرکانی و گرسپی درکت و بویا کرا بحزاران شتین دولتا ترک و لشکرین و د و ایریشه دا جه گرتن و پیرا 300,000 زیدتر کوشبرین
کو جسرکانی و گر سپی درکتن ها لگل کامپ و دورانن بیتری 400 سیویلی شهید بو و دمه کو دوا ایریشان دا هری کیم قالبه کی بکم اونا وکا سوجن سرکا و این قانونی کو هاتنه تثبیت کنه سر ترکان چه دولت ترک و چتین و هنه جی تدوزین کو و برف و دوزین کو برف هر نه جی بره نکتنه وکا سوجه کی نه هاتیه دیتن و هنه جی هر دو جه داگر کرینه دیسا بینرن ما دوی چارچوبه کو امی قالب بکن دا 21 دبستان گریس پیو سرکانی هری کیم سرکانی قالب بکن بعرده دا بونی یک زاروکن سرکانی و گریس پین حال کامپان جوان گلک به مافه خواندن جیان دکن اف زاروکانا چاوا پیش روجه که کو پیوسته تدا دیرو کمان نش بیر کرن و بنویسن آن کو بخونن بگومان بیرامانش بیر ناکله دبستان کو نهاج چتان روک جهن چکان جهن پرورده کرنه تنه به کار آنینا او دبستانان یه زاروکن سرکانی و گریس پی بون زیده 310,000 کشبرین کما گفت 300 آنکو 300 و زیادتری 300,000 وقت کما گفت کشبرین کنال پنبر لکامپانن هنه لگل و 600 گندن وان باجاران به تمامی 6 گندن به تمامی هاتنه داگر کرن هبوجی جوا گندان 15 ین ایزیدیان بون هری کم انویجی بیجن دیرشن بریوان کدام الدردوره تلتمر جکرن گندن سوریانیان آسورن کلوه داره ارمنین کل دردوره هریمنه افجی به تمامی هاتن داگر کرن و دبن دست چتاین دولت ترک و کومن ویدانه ده همان چارچوبه دا بویارن بن پیکرنه که هاتن کرن جد زینه جی رفاندنه جی واندا کرنا کسان زیده 1112 بویار بون ببورن ایرو هجمار مرا تفل هفد بنا لی راستی جی هجمار که گلی کی مزنج بر کو هجمار و دمه کو نهاز سر اکرنا دبینم او کو دمه مکومی سر هفد کرنو چین و دمه مدان هجمار بلکی فرق لیتر بن لی یا کو ام دزانن یا کو هاتیه تثبیت کرن اوه هجمار گلی کی مزن بو براستی لی گلی و هر دو باجران جی بلاف بون و او جی صدما و واندا کرنه یه دنیا کو ام بیجن واندا هی نیزی هفته و دکسین کو واندا نجی هنه بینرمه اما و هر دو مجارم و که یک مجارد ساعت بو یارد ایرو نقاش بکنه لگل میوانین خوا هم بخیراتن دوباره سلاف بنرمه اونجا را که دنه بخیر هاتن برنامه بویر اما باشه یکی برنامه خدا کمپلویا ناونتوی الدجی ریبر عبدالله اوجلان لگل میوان خوا رجموان آمد دجله کل بروکسیل تفلی برنامه مدبه هر وها لگل رزار فدیل سوسن اندام مجلس گشتیا پیده لاوروپا کو هولندا تفلی برنامه مدبه من نقاش بکن شوا هر دیش خوش به و بخیر هاتن برنامه بویر دستور بدیم لگلت دست بکم آمد شفت خوش به بخیراتی برنامه بویر عجب جعالی کمپلوگران و ارمانجن کو وان دابونا پیشی خوابه گمان حاجه که گیشت نکله ارمانجه کو زلال نبوی جهنه جوه کمپلویا کو هاتی دست بکرن دنو دو حیشتان دا و ایرو افهزین کو ریو برنا پرگلا اشکنجه امرالی دکن دوه مجاره دارو لک شاود لیزن بله سلام ورز بو تماشاوان و میوانان انها بری هر دشتی بگمان امشی دست به که و کمپلویا کل دیجی گله کرد سال 1980 پیکات جارا کدن شرمزار دکن و همو شهیدن کدوه به واجوه دا شهید بون ببیرتن نه کمپلو بگمان نگیشت ارمانجا خو لدوه ببینیم که کمپلو هیجی بردوام دکه یعنی هر سال به مناسبت نه جوت مه هر وها دیسا به مناسبت 15 سبات روزا رش اف مجار تشیرو وکرن و ورخیا یکیب سالشی ورشیرو وکرن چما جبر که هیچی کمپلو لدیجی گله کرد و لدیجی ریبر گله کرد ریبر اپو بردوام دکه نه ایرو بتایبت شی دروشا که امنها تدانه روجراتا ناوین اف شر کاتی دست بکرن اف روشا کاوتیک او اف ایریشن که بردوام دکن جارا کدن اگر برچاوه خو دیسا بلکی دوباره و لجارا کدن امزلالتر ارمانجا کمپلیا نبنتوی دبینن و جوی زیادتر جارا کدن فکر و رامان و پارادیگمای ریبر اپو ایش بو چارسریا پرسکریکن روجلاتا ناوین و لکردستان گرینگیا خو ددن نشاندن نه اگر که ام بنرن اره کمپلو نگیشت ارمانجا خو لی
êrişên komplogerîya hêzên komploger berdewam dikin. Çawa berdewam dikin? Yek, weke ku te jî pirsa xwe got, îro li İmraliyê tecrîdek pir giran heye û evay bû nêzîkî 4 sala ji rêber Apo ti agahî neyegirtin. Çima? Niha destpêka 1998 pişta not û niha û ji wê salê hetanî niha em vê pêvajoya komployê şîrove dikin rêber Apo gelek cara bi münasebetên cuda armanca vê komployê pênase kir. Armanc çi ye bi Kurd û Kurmancî? Ew e ku hêzên komploger, hêzên hegemonîk ên navnetewî dixwazin rojhilata navîn li gorî berjewendiyê xwe dîzayn bikin û di vê dîzayna nû da ti berjewendiyên gela, ti mafê gelan tinebin serî de jî gelê Kurd û Kurdistanê û PKK û fikr û ramanê rêber Apo jî li pêşiya vî tiştî wek astengiyekî dibînin ji ber vê sedemê xwestin ku rêber Apo û PKK Tevgera Azadiya Kurdistanê ji dewrê derxin. Vê armancê komplo pêk hat û 25 sal 26 sala berdewam. Armancê ku zelal nebû jî hene hetanî niha di vê çerçeveyê de pirs bikim Amed. Ev ne yê ku zelal bûne, lê ku zelal nebûne di mijara komployê de hîn hene. Bi giştî fotoğraf zelal e, bi giştî fotoğraf zelal e, lê belkî tiştê ku detaya da mirov hêpê nehisiyabe û di demê pêş da pê bihise hebin. Mesela tu jî dizanî û tebeşevanê me jî dizanin di roj berê ku îro îşev jî ev hevpeyvîn medya haberê de hat weşandin. Serokwezîrê wê demê İtalya'ya Massimo D'Alema got serokê Amerîkayê wê demê Bill Clinton telefonê mikirî û bi xweş mira gotî ku pêwîst e hûn calan bidin Tirkiye. Hetanî niha ji xwe me hemiye dizanibû ku ev komplo pêşengiya vê komployê ji aliyê Amerîkayê ve hatiye kirin û Amerîka hêza sereke ê vê komployê. Heta niha me vî tiştî dizanibû. Ev tiştekî ji bo me Kurda tiştekî ciyê fikarê nebû lê trafîqek wiha jî cara ewil em pê hisiyan. Belkî demê pêşte em hin tiştê din jî pê bihesin lê evana jî hemû perçeyên wisa in ku pênasekirina rêber Apo ispat dike. Yani pênasekirina 26 sala tê kirin ji aliyê danasîna vê komplê ve ispat dike. Lê îro yani ji destpêkê ji bo müdahalekirina herêmê ev komplo pek hat û xwestin astengiyekî ji pêşiya xwe derxin. Niha jî li rojhilata navîn piştî 26 sala dîsa müdahaleyek heye ku ev müdahale wek müdahaleya berdewamiya wan sala ye û ana jî li pêvajoya ha krîtîk da dîsa jî fikr û ramanên rêber Apo ji ber ku ji xwe re wek astengiyekî dibînin çima ji ber ku rêber Apo berjewendiya hemû gelan esas digire, gelên herêmê esas digire, aştî û çareseriyek siyasî aştiyane esas digire, ji ber ku vê fikrê, vê ramanê li pêşiya xwe asteng dibînin, ana jî ev 4 sala li İmraliyê tecrîdek giran heye, lê dibe ku em bizanbin, yani ev çiqas tiştê nexweş bin jî, dibe ku em bizanbin, îro dinya jî, hêzên herêmê jî, ê ku dixwazin bibînin, dibînin ku bê fikr û ramanên rêber Apo li rojhilata navîn ti çareseriyek pêk nayê. Hem rewşa heyî, hem statûyê heyî xetimîne û hem jî müdahaleya hêzên navnetewî nikare weke ku dixwaze bimeşe ji ber vê yekê niha ji her demê zêdetir fikr û ramanên rêber Apo li rojhilata navîn xwedî wê derfetê ne ku bi ser kevin. Ev jî didiya xuyakirin ku ev komplo her çiqas berdewam bike jî ji gelek aliya ve jî vala hatiye derxistin. Belê Reza Fadîle şeveta xweş bê tu bi xêratî bernameya bûye dixwazim ji wan jî pirs bikim yanî eger ku di agahiyên dawiyê da ji derveyî serokê Îtalya ku berê ku me qala wê kiriyan ku Amed qala wê kirî ji derveyî wê em qala vê bikin biryara dawî ya Komîteya Wezîrê ya Ewropayê ku saleke dinê wextê de Tirkiye wan vê çawa dixwînin ew tê çiwa teye? Di serî da ev roja tarî hêzê komploker di şexsê rêberê gelê Kurd ra rêber Apo da dane meşandina şermezar dikin û berxwedanê tê kirin ji gelê Kurd û şehîdên di wê demê de heya roja îro em bejna xwe li ber ditewînin. Bi rastî yani îro 2015 2014 ev Komîta Wezîranê Ewropa li hevdû rûniştin yani hêviyek dan gelê Kurd û rêber Apo got rêber Apo nabe
حتى الزندان دا بمينه اما دولة ترك لهنبري بابريار اوروبا قرتيه وحياني رجائيرو تجاري يعني اف بريار مش قوي قضاء ابد واف قرار اوروبا حمي جناديتي فاديتم جبال بيجي هي تجريد جرانكر لحال ملكي دا دملي عسكري دملي سياسي دملي تجريد دا لسر ريبر قالي كرد قالي كي كوركر لي اما ديسا جي اف هكذا بيش ما دربا صوية ديسا قوميتا اوروبا رونش اف جي ببرقضان ريبر ابو وبرقضان قالي كرد جدا حضر ناتب وحيشتي ونوضو حيشتادا دستكي وحيار وجائرو جاركي دهيش جبينا وزيرا نوالي لدار خستن لأما جبينا وزيرا جي جبركو شخب قانوني ويهن برياري ويتي استاندن بريار خدي البريار خدر نكتن ويعني نبي خدي هز وتأثير قصر دولة تركيا داجي كل نكرن جبركو برجواندي وان دده پیش قرارات وان جبر بيجي جارك إذن دبي صالك مرج دولة تركيا را داي نشاندان صالك اف دولة تركيا جارك انكي و بريان مجارك إذن استاندية هيرو بيك بينه اما اسكارم بيجم هيرو دولة تركيا چقاسا بريار اوروبا هاتن استاندن يك بيكنانيا جبركو هيرو مصلحة وان جريداي دولة تركيا جبركو نها عالم حمي كاتية قانونية كي سياسي اي عسكري حمي شارسانية خاجي دشار وفافجينة روجلات نافين داد بينن دولة تركيا جي سركشي باشاري دكي جبر بيجي تجريد قرارتر دكي اما ام جي هر كاتي رد بيجن هيرو برسكريكا كرد و شكناندنا تجريد آزاد كرنا ريبر ابو اف هيرو چارسريا حمي واستقرارية رجالات نابين وجيهانية جبير بيجي دنيا بلا هركز ظالبه هيرو مجالة كده هيرو حملة نكي جوتمه 2023 دست بكريا اف حملة بردوان دكي وببرق يكي برفرة وبهز اجارة كده اف دولة الكومبلوكر ودولة هجومونيك هم شرخة دربات رجالات نابين وكردستان تكن اجباد بيجي اوه جارة كدن امي در دور بنا بكن چنبر هيرو در دختكي مزن ده ما يعني باقر دا ايسر با دولت بكي حتى امكاربن امي برخدن جبركو برخداني ريبركو دست بكريا برخدانكي به هم بايا دشبه برخداني حيشتي ويكا صالح حيشتي بله أمادة جارك بله ببورة من قلت قيت خلاص كريا قال كنت شك دمت هيد داون بكري زر فضيلة ببورة أنت بين شاوة كانبو برخدان سالم حيشته هيرو سيستم فاشيزم دهندري تركيا دا پرچه بكرا نا برخدان ريبرابو گل كرد و دوست گل كرد هيرو بله هيزي كومبلوكر جارة كيدن اف سیستم وانجی جاره کدن پرچه بکه سیستم هیرو دموکراسیه و دموکراسی گلان و جواکن به هف رجیان بکن در رجلات ناوین دا و بسیدشی پروژه ریبرا و این توا دموکراتیک و براتیا گلان پیگه انجامکه هری گرین. بله اما دست بیم گلتا و وی پرسی بکم ده اصرار کرنا کمپلوی دا پولیتیکه یک چاوت مشاندن ریبازین بردام کنه کمپلوی نها چنه یک کل برچاف چنه و لگر و گریدای وی ویجی بیجیم بر کوریزار فضیله گوت که دولت ترک تو قرار قانونی خوابیک ناینه عجب باندور هزین کمپلوگر لسر پرگال حقوقی آ جیهان روچونا پرگال امرال دا چه هره؟ بله خب پرگال امرالی اجالی کنسای اروپای وقتی دیزاین کردن و ریبرا بیاد پارازیتمه خدا بحثی که دمك روجا بازي سباتا صراحة 1909 نهار ريبرابو بيشي دشن إمرالية لويدري رايدارك جن لسر نافي قونسيا أوروبا لويدري ريبرابو بيشوازي دكي ودوي لويدري دبن أوامده يعني دبن كنترول أمده يعني بر كنترول دكن وحتى إنها دولة ترك الإمرالية تشبك آني بي
يعني لدجي حقوقا خوجي لدجي حقوقا نابنتوي جي نتن لدجي حقوقا نويسكي لدجي يعني بيوان انساني جي تشبه كاني به كسي جرا دنگي خو نكري تنه دادگاه ما في مروبا بريدا سالا بريار دا كو اف دارزاندرا الامرالي بيك هاتي نل گوري قانونا نل گوري بيوان دادگاه ما في مروبا يا اوروبا يمونه و اف بريار تسليمي قونسيا اوروبا كر قونسيا وزير اوروبا ده سالا وك هيجا واجي بعسكر درباره ويم جرده هیچ تبريارك نگرد يعني بتركيا حتى إنها جبر كجوان سازية دستك گرتيه ev tecrit, işkence, izolasyon dahi berdewam kirin. Eğer ki dadgeha mafê mirovê ya Avrupayê, Konseyê Avrupayê wezîfeya xwe li gorî qanûnê xwe, li gorî pîvanê xwe pêk anîbûna, ev tecrit niha berdewam nedikir. Berova jî vê yekê rêbera xwe niha bi fikr û ramanê xwe bi alî azad e, ji alî fîzîkî jî ji xwe pêwîst bû azad bê ji ber ku 25 sale li zindanekê hatiye girtin û li gorî qanûnê wan jî piştî 25 sale pêwîst e ku êdî negirtî bê. Evana meselên dadgehê û siyasînê lê di esasê xwe da ji aliyê siyasî ve jî ji aliyê siyasî ve eger ku rêber apo îro ne li İmraliyê biya ne li Kurdistanê li seranserê rojhilata navên rewşa heyî wiha nedibû. Yani îro em dibînin ku rewş çi ye? Li her der şer e, li her der aloziye, hezara insan têne kuştin. Yani li Sûriye, şerê li Sûriye, niha li Lübnanê, li Filîstînê, beryavê li Iraqê, li İranê rewş tê zanin yani li seranserê rojhilata navên li nava sînorê Bakurê Kurdistanê û Tirkiye li seransera rojhilata navên eger ku rê li pêşiya rêber apo nehata girtin, eger ku ev sîstema İmraliyê nehata dîzayn kirin, rêber apo û tekoşîna ku jera rêbertî dikir û bi giştî gelê Kurd niha li rojhilata navên bûbûn hêzeka mezin a çareseriyê ji xwe niha jî hêzeka mezin a çareseriyê ne lê ev modela ku niha diparêzin niha kiribûn meriyetê û zû ve rê li van pirsgirêka hatibû girtin pirsgirêk ji zû ve hatibû çareserkirin. Yani eger ku bi hezaran însan îro têne kuştin û piştî komploya nehê cotma 1998 hetanî niha jî hezara însan hatibin kuştin berpirsyarê vî şerê, berpirsyarê van kuştina, berpirsyarê van komkujiya, berpirsyarê hemû van tiştên nebaş li dijî dervayê mirovahiyê ev hêzên komplogerin. û hêzên komploger îro jî bi israra di tecrîtê de dixwazin ku ev siyaseta wan were berdewam kirin. Ew jî dizanin ku eger pêşî li rêbera xwe were vekirin, eger deriyê İmraliyê were vekirin, wê demê ew ê fikr û ramanên ji bo aramiyê pêş bikevin, werin belavkirin û hemû planên wanê qiriş teşifre bibin. Ji ber vê yekê tecrîtê de ısrar dikin lê divê em vîya jî bivînin ku êdî nikarin ısrar jî dikin. Yani ısrarkirina komployê bi xwe niha di çi rêbazî da hûn dibîne di kur kurda nîşaneyên wê ne? Belê nîşaneya serekê hêja jî behs kir di tecrîtê de ye ji ber ku wê demê rêbera xwe revandin bi komployekê birin İmraliyê ji bo ku pêşî lê were girtin û planê xwe bixin meriyetê. Niha jî naxwazin ku deng û ramanê rêbera xwe ji İmraliyê derkevin ji bo ku planê xwe têxin meriyetê. Lê dixwazim vîya jî bêjim ku ev planê wan jî êdî nameşin. Yani nikarin bimeşin. Sîstema İmraliyê jî êdî xitim ye ji bo hêzên komploger. Belê. Rêzer Fadîle careke dibêm gel we niha me destpêka xeftina xwe bernamêvekirina bernamê de jî got berdewamkirina vê komployê di gelek aliyan de jî tê kirine. Di aliyê siyasî de, di aliyê leşkerî de, di aliyê civakî de li dijî Kurdan tê meşandine di vê komployê de. Ev ye bi çi rengî dibe? Rastî yani rêber apo di qerê 21 de carê yekem gelê Kurd yekîtiya gelê Kurd hîro da ber çavê xwe û da proja gelê Kurd çarperçe Kurdistanê bîne gel hev û hîro doza Kurd çareser bibe. Ji ber vê hîn zêdetir ev fikr û ramanê rêber apo net asta partîbûnê tenê dama derbasî nave gel jî bû. Yani cevap bi zihniyeta
رزگارکرنا ج دستلافداریه و د سیستم سردست را هیرو جواک وره رزگار کرن. دما جواک وره رزگار کرن افجی هیزا دستلافدار دناف جواک در رو جنا ضعیف کبه یعنی. براستی توازن خواهن داده که جی خواهن داده که اجبر بیجی بگرانی خواه هیرو دما شورش رو جوا دست بگر و گشت ذروت خواه دولت ترکیه و هیزکم یعنی هیرو کمبلوکر لجی ریبری ما اف هیز ریخ یعنی چاوی خال سر دولت ترکیه گرتن و حمی ازمان کردستان جرا بکرن چه یعنی جمله باکور داد به چه جمله روجاوا داد به هر جیه که دا دری حدود بکرن جار که جمله داعش دا هرشی سر کوبانی کرن ملی دن داعش کوبانی دا کرد یعنی درس گوتن ما هیرو او را نکریه ما بالافر را نکرنه ما درس کشوی گرد گرکه ما ازنا ناب نتوی بگرتا دشار عفرینه دا یعنی اسکار ببین ازمانی جهات فکر واری ازمانی جهات فکر ده قانونی ناب نتوی دا ده دنیا حمیدا ناب دولتک چیلور دولتک قطبه که و به بالافر خواه ایرش گله که سلاحی وی یعنی کلانشکوف دست وی دایی پارستنه بکن لی اما ده عفرینه دا به ویرکی هیرو هرش عفرینه کرن افجی بریاره که نتوی به هر کسی جه دولت ترکا را جبو بر جواندی خواه هیرو وگر روسیا قرب خطا باکو جهان دو ترکیه را درباس بکن هیرو ازمان خواه بکر جبر کو دا افرینی دا دا غربی فرد دا روس بید روز جه کشیان و ویرنگی جی هرش عفرینه کرن لی اما گل عفرینه جی گل کی برای کریه گل کی برخواد ده 58 روزا یعنی لهنبر سلاح ناتو گل کی بوارنگی برخواد ده یعنی اف سرکفتنه که براستی سرکفتنه که گل کی مثلا لی از کارم بیشم جبر ویجی عالم چاوه خالصر بگر گل عفرینه هیرو هاتن بلا کرن وان جاره کی ده خبره خستن کرد قاربن حتانی اف گل می روجاوا شورش روجاوا عفرینه رزگار بکه جاره کی تن دریه سرکانیه و گره سپی فکرن او جی برنگه کی سر تفسیه که زیری تسلیمی دولت ترکیه کرن یعنی دولت ترکیه جبر کو پروژه هیده کمپلوکر تسلیمی ترکیه کریه هیرو سرکشی بروجالات ناوین دادیه و لهنبره و پروژه شورش روجاوا و پروژه نتوا دموکراتیک و براتیه گلان او برخواهده پروژه تن حیانی نها لهنبره و سیستم کسی پر خانه داید یعنی از کار ببین 10,011 دا ایرو شر و پفچین دروجلات ناوین دا درکتیم همی بالا درکتن لی لهنبره وی غیر گل کرد و به هیز آقای ولاد پارز به هیز آقای ریخستنکری به شورش آقای جن به سیستم هف سروکتیه هیرو لقاضایا و دبی امی با تجربه بداوی بکن و ریبر گل کرد هیرو فیزیکی به ناو گل خدا وری دیتن جبر به هیچ هیز ناو نتوی دوستین گل کرد همی لپنج پارزمینا خودی ریبر خود ریبر بدرکوه ریبر کوی درکوه و همی کسی دموکراسی خاص و کسی اکادمیسیان و کسی خودی جایزه نوبله هیرو برگرد ارجی تکوشی کی به هم پا هیرو مرحلات دیگه هیرو بردان دکه و امی پیگنه سرکفتنه هیرو و پروژه دست بکریه. باشه. اما از بهم قلت يعني ارمانجا كومبلا نفننتوي هيزين كود نافدا جهد جرين رولا خيانتا كردان دو كومبلا دا قال لك جاران هاتيه نقاش كرن و خلانا برفرهيل سر اخفتنات النك ليه وريبرا بخوجي اف ارمانج وهز اشكره كرنا لجركو ايكو نهاتي اشكره كرنجي ام لي بقرن ميناكا ايكو هاتنا اشكره كرنجي هنا
پرکیم تشتین کو نهاتن اشکره کرن بلکی مانش خامیناکا کتا قالی کری سروکی و دمی ایتالیایی هیا کو بریا چند رجا خفی بو گوتو بو امریکا گوتی را دستی ترکیه بکن دگل و بریا دمکی یام بریا دمکی درج دیسا رای دارن یونستان الخام کرهاتو بون دوی مجرد هنگ خال زلال کربون اول خام کرهاتنا نودا تاین کو درد کهونه هولین کو نو درد کهونه هوله هریکم درو شاری بر اوجلانده و چی بکهرن یان محتمله چی بکهرن آنکو تدبینی محتمله نگوهرنش برکو مجاره ربر اوجلان مجاره دوزه که یا سیاسی بیچاره سرکه بله يعني فانا حمو بيجمان نقطتين جرينجن جبو تاريخي يعني دبي هر دتاين هر آلين بي قومبليا كل دجي جالي كرد كل دجي جالي رجالات نافين لشخص ريبرا بودا بيكات ورزانين وخيا يكو قومبلو تشخاور فارا درخصن اوي اطرافين ودتاين كو حتى نهاتنا كرن نهاتنا قوتن شي ورن قوتن يعني بلكي سالك دي سالدن ام هند تشتدن شي بحث جبركو هي قالك برسنن برسيوان ام نزانن يعني هيجي حتى انها اف هيزن كومبلوغر درنكتنا ازاحات كيش قال كردرا نكرن نقوتنا ماتشوا ببختيك وحال وك يعني امريكا دنا فيكاري داي دبي كومبلو دا امريكا بيشنگي كري بريطان انجلترا هي انجلستان اسرائيل هي ایتالیا ودمه یعنی حکومت ودمه دبی من کار و انبر خوبدن حکومت ودمه یا یونان دبی من کار و انبر خوبدن لینگ و کمپلی روسیه هی که روسیه جی یعنی رهبری روسیه یا ودمش اوجی بو پرچه کی و کمپلی او جبر به سدمش خو تگوتن کمپلی نام نتوی دیسا عالیه کرد یعنی ودمه بارزانی دوسیه یک آماده کرد لسر دعوازه ترکیه تسلیمی ایتالیا کرد یعنی جبوک رهبر پول ودره مافی رونشتن بدست نخ جبوک او تسلیمی ترکیه بکن بارزانی بخواه دوسیه آماده کرد و تسلیمی ایتالیا کرد یعنی بارزانی لازمه درکه ایرو سبج یعنی کینگی بیشی گرک درکه ایزاب که بیشی یعنی تا چه گوت و دوسیه ده تا چه ما گوت کیش ترا گوام چتا بیشه آرمانجا تا چه بود دیسه اب هزم کو همی نوی وام گوت لازمه که جگله کرد را گوتنه کی بیشن یعنی گوتنه کرنه که از بحث لیبورینه تشتکی سناکم یعنی لازمه سدمه وی تشتی ام باش فهم بکن جالیه وان باش جدبه وان باش فهم بکن اویا چه به اویا چقدر کمپل وارد درخواست والا وارد درخواستن هزین کمپلگر جی نچاره ببینن که وان اطرافا بکن یکر عادیه بگمان اوانا جبو آرشیو جبو تاریخ گرینگن جبو دوزن حقوقی گرینگن جبو وجدان جواک گرینگن ل ریا کوی ربرا پوج علی فیزیکی داشی آزاد بکه تکوشینه کردان و تکوشینه گلن هرمی yani gerek bende ne ben ki ev hezen komploger ku na heji komplo dedin doğmandın ve Armanca dest berdin u tişteki adilane siyasi bikin. Eğer ki mecbur bivin bikin jî ev yer encame tekoşina Kurdan u tekoşina gelen heremi da dibe vere kirin u ez dibêjim ku pêvajo bi ber wê qonaxê ve jî diçin. دهجي ما قال لك نقاشة في كيكر 2 ساعتان ما نقاشة كومبلوية ذكر دنافدا طيبات شي مجارة كردان ورولا كردان تدا وبارتيين كردان تدا زبوه ناخذن في برفرهتر برس بكم قال لك اسباش بونته روجنا مافان آمد دجله والبروكسل اللي قال ما بون قال لك اسباش وباش تربون الخاندرين و هروها لقال ما دهمان دمدا عندما مسا قشتية بيدة لأوروبا رزدار فضيلة سوسنجي لهولندا اللي قال ما بون قال لك اسباش باش تربون الخاندرين وجي بنين ما مجرى خدام دكن نهجت مهل لدبويرن ما يكو بهفدا قريداي هبون يك داغر كرنا دولتا تصريك سريكانية وغريس بيرابو يا دنيجي مجرى كو مقال كري كومبلويا ونافنتاوية الدجي ريبر عبد الله اوجلان بو اوانا حردو جواك يك خال كوتينا نقاش كرن بردام كرنا هفدا زنجيره كي بهفدا قريداي تي نقاش كرن ودفيتشر تشوفيدج امل قال ميفانا خدام بكنا ريزر بريفان اسماعيل هفسروكا كانتونا فراتك كل كوباني وتبلي برنامج ما ببه عجب حاضره ميفانا ما بله ريزر بريفان شفت خوش بت بخيراتي برنامج ابوير صاحب شباش بویا کسی که رو نگهدار دکم
از جوی دست پی بکم 5 سال جئیشه بردوامن سرکانی و گرسپی وک جغرافی الجه خواه لی کسین خواه یکود وک کوبانی دبیجن که ره خواه لوی داره هشتنه و درکتنه لوان دوران بلاف بونه لگلک دوران دنیای جی بلاف بونه نه تنه باکروجاتی سوری بلاف بونه هنه جی دوام دکه یکو ممکنه و ایشه بداوی بکه چیه؟ سری دا ام جی راستی ایریشه لسر گرسپی و سرکانی ام شرمزا دکن دعینی دمه دا دو دا گوچاوا ایریش لسر گرسپی و سرکانی هات مشاندن براستی هم کانن ویجی بیجن قنبلا کی نو نتاوی بو چاوا سال 1998 دا لدیجی ریبرا کو قنبلو آنین بویاره لمدی عینی دمه داجی دنه جوت مهدا ایریشی لسر سرکانی و گرسپی مدی دیروک خودباره دکه براستی جی بدیل گران و بحال و داره هاتن داین کو چه سلاحی قد خاکری لسر سر گرسپی و سرکانی دان مشاندن لمدی راستی جی ایریش لسر باکر روجلاتی سوری تباهی هایی به دست دولت ترکی و هفکار و افغانان دسری دایش بیجن ایریش داعش لسر هرمه امکانن ویژون سر زمان براستی دما شهر کوبانی دا دولت ترک پر هولدان دا کو با ایریش لسر گل مدی مشاندن خواجی بپارزه لی مدید مخابن پشتی شهر کوبانی مدید دولت ترکی نکام بو گل باکر روجلات سوری جهوله راک را تیبت جی وکی گلن آبوجی گلن پروژه نتاوا دیمقراطی پر دخواستن پر محاوله بکن کو شهر کی نافخایی چه بکن شهر کرد و عربان چه بکن لی مدید تام عکسی و هیزا مگلان هیزا پروژه نتاوا دیمقراطی و مهیشت با شهرها شهر سرمهی ام به هفدرا وکی گلن ارمن گل سریان ام به هفدرا و ایرشا رد بکن مینا که ویجی کنها کشبرین گرسپی لنیزی گرسپی نه کنها نیزی 3000-4000 مالبات لقامپات لسمن جیان دکه مدید جی هر کو هفدیتنک بکشبر مرا چید بون لتن خون خیال وان کو بگرن گرسپی و سرکانی مدین نتنه هزی لشگری راستی و ایرشهات بسدان گل ما وکی گلین سیویل جی راستی و ایرشان هات بسدان گل می سیویل راستی قتل عامان هات مدی جی چاوکو خباتکار ما چاوکو هزی من لشگری کرن هدف لی مدید گلین سیویل جی بو هدف ما خوابن يعني دماغ دوز دبی دوزا گلن کرد یا دبی دوزان پروژه نتاوا دیمقراطی ام دنیرن پر بازار لسر متین مشاندن لی ام جی کانن وی ببیجن به هیزا گل خواه به پروژه نتاوا دیمقراطی آکو ریبر آکو پیشکیشی گلان کرد ام حتم لوی ناسنامه خودی در بکون به هیزا شهیدین خواه امکانن بیجیش دولت ترکی را ببیجن هر حواله که ما شهید دکوه هین هیزا ما خورد به هر حواله که ما شهید دکوه هین ام طولوان بیتر و خورتر دکن مخابن ام به شهادت تجاری تو ننابن به قتل عامه تو ننابن پرگالا کوره برا پوش مرا دای آوا کرنه پرگالا پروژه نتاوا دیمقراطیه
ما خابن هاجي قالن كو لجريسبي لدبر دين جيان دكه وكي عفرين جريسبي سركاني نحرك يعني هركاندنكي هووانا رزدار بریوانی کو و کریارین کو کومن چتین گریدای دولت ترک سرکانی و گرسپی دکن و رواندن تالان کرن ویران کرن انسان واندا کرن دزین مالانه کته کرن مالو ملکی ملتی کته دبن لگوری و برپرسیارتیا و یکی کی رادکه بگو من کومن چتا وقت چتانه کسی که کو به دادگاه کرن جیف کسانه وک دولتک تنه یعنی نه دولتک نه ولاتک کو به دادگاه کرن لآلیه کو برپرسیارتیا و رادکه کینه وين كي بناف دكن براستی نها حتی نها بالسدان مالبات کل گرسپی و سرکانی عفرینه ایکو به 6-7 سالی کو برهما آوا کرنا مالا خوا جاره که دینی امدنیرن بازارتی لسر گلن هرمی تی کرن حروج روزانه مال و ملک وان دکرن و دفروشن بیکول ایرادا وان بنیرن بیکول نیرین وان گهدار بکن امدنیرن روزانه جن لورتین اقتصاب کرن رواندنا جنان رواندنا جنین جوان کودور دا برخواددن مخابن اما کیجان آلی را بیجن کون کانبن وارو جوی هی لوا حرم داگر کری اما بانگا خوابکن که ام بانگا خاناکن چکو چتین هوون چتین کو خونا انسانا بدخون ام دبیجن ام دی سالوی داره وکی گلن حرمه گلن عرب و کرد و ارمن و سریان کو ام جاره که دین وگرن لگل خو خودی در کبن لهیزا خو قوات خو عسکری خودی در کبن کو ام کو هیرو به روزانه جنتین اقتصاب کرون تین رواندن ام دیبینن یعنی گلک دولتی کد بین اما فی مروبات پارزن لدما کو ام دنیرن دیسا دوزا پروژه ری بر آپویا نما مخابن يعني نهاد هناك خالاندا هناك كومن شتا ينجر دولة ترك جزاء سروة هاتنا فرسكن يعني عقوبة سروة هاتنا فرسكن هناك جوان كتنا لسي تروره لعجب أفيتاني وكا قافا يكمين تيردكي كوريل بمبيكرنان وتجاوزين كل ويدري تينا كرن السرقانية وغريسبي بقره امکانن وی ببیجن یعنی دولت ترکی وی حساب جکی بخوازه او بخوا و چتانا پرورده دکه و بهیز دکه یعنی براستیجی دبین ام هنه کسان کسی کو جن اقتصاب دکن یا کو مال و ملک ملت هالان دکن او بخوا جوی یکی دکن يعني خاد بارزن كو انه ام قانبن هن كاس جزا بكن لام دنيرن تشتكي بفيرنجي تنا يعني هجر دولة تركي او چتای لوی هرمی جیان دکن ذاتن هر دیجی چتنه يعني ام قانم وینا بیلوان بکن هلبت که کی حساب جوان بخوازه يعني ام دبیجن هجر حساب داینه کی جهبه کو ام جاره گدین حمله بکن کو ام وگرن هرم داگر کری دستی دولت ترکو و چتای نوی کو ام ریزگار بکن تنه ام قانون وکی گلن باکر و روجلات سوری ام قانون لوی گلی خودی در بکرن وکی دن تو معنا داخویانی وان را او گلی کلوی داره جیان دکه گل روزانه راستی قتل عاماته أنا دكافي بن باندور دجمن يعني دملي وحشيات دا دملي فحوش دا شو يعني تحد جخارة نيشتناكو ام ببيجن والله كانن بآخي ببارزن عيني دمي دا جغرافيا كونها لعفريني دقهورن كودو خازن دبن ناوي هنك فصائل دا كو انو نا لقال منا نه هزا منه لیم دیبنن یعنی مینا که وریجی برچا و کن حوال جن دبر خدانیا شر گری سپیدا گرتن یعنی برنگه کی کوکی عبیده گرتن برنگه کی کوکی جنه کی ترسونه گرتن لی مدید چاوا برنگه کی وحشیت
نیزی وی حواله بون دخواستن وی حواله دبن هیز و تأثیر و باندورا خاکن برنگه کی پر وحشیت برنگه کی امکانن بیجن تشاران دهین حتان ها ناتی مشاندنه یعنی مدید من راستی آن دید و ام تجاری جی نکانن راستی آن لبرچاف کنها جی دخوازن زمان و چاند و اخلاق تواهی تشتین گلا بن پی بکن وان دبن شرکی دا درباز کن وان راستی ترسه و هویتی و وحشیتی اون الوارن و ایدی او گل الوی داره جوان را بندست به او گل الوی داره جوان را به دنگ بمینه لیدی ساجی گلک جاران گل الوی داره بانگا خواده که ریبه وری خاصر دکه هزالشگری و چاوا مکانه به مجبا چهته دولت ترکی بپارزن یعنی شرکی به وی رنگی لوی داره تیمه شاندن نها شرک و تیمه شاندن بگو من جوازی در ترجی ایدی هر کس دخوازه وگره مالا خواه خونه هر کسیه الهری من داگر کری که وگره مفتاح داری خواهی که دارین خواه هر گله کسی که حتی روجا ایرو جی مفتاح وان بری وان دن هنه تو جی جسرکانیه بخابو لوان دوران ین که دهاتن یکو هبو اونها تکرم ونجی دبینن بگو من ایشه که مزنه لی لگوری و رباز ریا هری باش یا وگره گل یا مالی وان چیه نه هل بس يعني دولتا تركي وشتاي و جخارا جريس في وسرقاني وعفرين جخارا وكي آخا خادي منن لسوزا مجبو قال ما بايا ما بريارا سركفتن دا ما بريارا كو امچاوا قانبن ولات خا آخا خا بخاب پارزن هل بد برخودانيا كي ديروكي هاتا مشاندن لسر عرده مدید براستی جي نها تم بحث آشتی دکن ام دبین ام لدیجی شرانن ام لدیجی قتل عمانن ام لدیجی قل کرننه لی اما شرک جی بسر مدواره هلبت ام بی برسیف نامینن ام برسیف بدنا ام ببن هیزا چاره سری جبوی گله خواه جبر وانج خور حق کریا گریس پیو سرکانی و عفرین گوالات وانا کشخار خریدتا که رسم کرن که امی 100 کیلومتر در باسی آخر روز آوا ببنه وکی باکر روزلات سوری ببنه لی هلبت ام زانن و مدید یعنی هلبت ام روژک روژان بگرن مال خواه ملک خواه جبر آخا میا عرده میا ما ایریشی تو کسی نکری البته ایریشی گنهاجی بوحشیت تین سر گلی کرد ما خوابن امکانن ویجی ببیجن تو جاری دولتا ترکی و چته و این شرکی سینگ بسینگ نهاتی مشاندنه لهامبری هیزامه لشگری بله همدنه رنها شرک تکنیک زیده تر ما بکارتینن خون و خیال هر ولاتیا که گیره سپی و سرکانی و وگرن جاره کدین لآخا خواه لباجار خواه جیان بکن گلک سپاس بونوار ازدار بریوان اسماعیل هفسروکا کانتونا فراته و لکوبانی گلمه بون گلک سپاس و بشتر بونش خاندرین و صاحبی سپاس بولتجی سرچاوان بینر مامج لفه داره دیگه نداویه برنامه بویر ایرو حتی جاره کدن جمعی گل هف بن هر شب